My iPad is saying having on. Come on, let's go. Tau pehe pe South Pacific Loans, peke mana tu I lewa ko sita leki tu bau ia pe mai kauta hano o e whakama ui a ia up iloa ko South Pacific Loans. Ko kauta haeni ko lau I tau e lau toko ni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Loro tonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, oku ke whia mao seniti e. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga helo tu, whia mao seniti ke abiki tonga. Pea koe habe hao whia mao seniti, whakawawawi. Koe South Pacific Loans, pe tene lama. Kene toko ni koe, ka oki kai ki tui mai, pia ke toko rewa ho o telefoni, o ke taila ai fika o I whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tonu mai pe ki mau ofisi, I he fika ua o Cavendish Drive I Manukau, pe koe ofisi, I he whetaulaki anga o Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Mount Wellington. South Pacific Loans, I he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Dai misi mo me. Malore tau mau e hoatani, pia malore tau rei kai ngā whanonga ko tau pia kumo mea mai ki tau polokalama ko I he hoatani. Ko e polokalama mawahe whukoi ni kuma whakahoko tu pia mo sita leki tupou, pia mei he South Pacific Loans, ko e kautaha aini ngahi kautaha whakapaanga, kuna o whakahoko ngahi no ko ia whapaanga I Aukalani Nuusila. Ka ku tau whiao mai me kautahani kuna tokoni I hono whapaanga ko ia o e kautaha ngongoni ke whakahoko ate tau ngahi polokalama kotoa pia ku atu me he kautaha ngongoni ko e kautaha ni ko South Pacific Loans pia ku fia he ahoni ku I heni ai pure kautaha ko staleki tupou ne ongo oku ne whaifatongia pa me tonga eki ke whakahoko atu hamaki I polokalama I he ahoni. Ki mu ai ko kore pe ke whakatapu ki he awhia e otua ho tau lotolotonga pepe he whoki whakatapu atu ke kau takilotu kau maa ki mo tolu kotoa pe ai kau ho eiki pe mo hamata pure pe mo haa tahi whanua o mo mea mai ki he polokalama ahoni pepe he ki apina ofa kuongo le rei atu ai polokalama ahoni staleki malo tau mao e pongpongini pe koutui pe ku le rei mea kotoa me tongana neongo ko whanongo na ai ki matangi na e tō atu he whetu wawa uka ku kei tonga tapu koe ke ilo pena e whea tonga tapuna ka ku whatawanga pia ku le rei mea kotoa me hena. Io malo so me sta pe malo mo la Maria ai. O eki pe mo tonga ko to pe mo me mai ngai tapa ke. Ya nge ko tapu ia e me pa mi fia so me sta nge ko ia ku kamata ke ta por kalama ai fakata. Ko I foki ko na ia e fo ya ke nga fo o na e hu mai me he mitia. Koi. Tokua o ku kai ke to ya nga fakatapu he umore taimi mo ha po. Aia ko whahinga toka te rine whakatuta maki kai pango e kumui ai ni ka ko whiwhia he kamata ke ta polo kalama ka ke anga poto ngai ko polo kalama ko tope o ka whai o ku te ongo I pe neongo ko o tau I ngai pot ke ka ko tau tonga ia ai kau ai whakatapu ko hui ko anga ia e tala whaunga o tau whanua o ku ia e tau tui whakakaristiane pa whakatapu ki o tua pa kuia I tau tala tu whakaholo, tau whakatap ki a ho wiki. Pea moe ngahi ta whaaki ke o ku whai hono whakatapua,
koe uhi kai ata e mala e ke whai ai tala noa, Koi. Pea ko ku kau ia mea whawhiawhia, koe uhi, koe taha ia ngai pouturiki o e tau tonga. Pea taimta tau hange koe ia ku ke lawe ki ai i tongan. O ai hoke tau rea tonga ku ke i tonga pea tong. Koi. Pea koe nau whakanatula o tonga ni he tuu soka la fiu tau tuu tau tori he laini o e matangi. Pea tau koe kau ia he ke ia te au, o kau ia he ke i tonga pea tonga, ke ia i hano matangi. Ka o siang e tau ia koe ia hano matangi, o koe ke tau lope ke i tuu ka tonga hano tua, ngā pe ko hiki a ka wheitu ke. Koe konga ia e ngai whotutu, koe whotutu ia e o tua pa ke tau tue lawe tau toro kalo me ia. Nai o sia fio i peo tua ia, o tau ngatanga, mo tau sisi, mo tau masiwa. Kane ai pe ia tonga ke whokotu he ki laini, aluanga mo fuike, aluanga wha, ka ke whakaha ai o tua ia hono iwi malu i. Koe ka mea pango ku ta whatano fok pau talat ka koe, o kui kai koe mea ka koe whahinga toka te ine. O ku tui kia e ni i, pea mui kia e ai kakai, o kai na hanga toka, ke koe e ria lahia, ka kutari ki he kamata ku ke whakatala noa mai kia i. O ku kei tonga pea tonga. Neo mo kua hano matangi, ka koe matangi a kuinga e tau kei tonga, ke ia i hano matangi, he utau tuu he laini matangi. Pea ka paurewa e o siang e hatau ia koe ia matangi o kua pe, o koe ia matangi mamani, pe ko hika tonga ia tu hawhiku ke. Ka koe uhinga ia e tau kei tonga pea tonga, pea whakahua ake kua koe ki he ni. Ai tala polo kalama ne o koe mea, tala kamata he pia, e tongi whaia he pia, pao tala ke whakawhia kei tonga pea tonga, o kai pe tau taimi, koe tau taimi whakatonga. Pea ku kau ia e tau kei tonga, e tau kei piki ki he tau taimi ne o mo kua whai e whefusi aki ai, mo ianga alunga o taimi, ka ne o mo ia, whamalo ko hiko wholopo ke, e ta whepuringa ki, ko ke tonga pe mehena, o ki lai ngai whatongia ke en, whatongia te whito na uinga le mai ki tonga ni. Pea ko kamata manifnifi atu e ngahi mea pa ko e maua e whakamari e. Ke toe toho tamaka ki tahi, ko ui pa toe lahi pe foki e solo e sta mo e ngahi mea ko koko tonga ni e. Ko sio ku mou ki manifi ang e pea mou ki slow down. Ka ko mau tolu, ku mau hiki to, o koe foki e rea, ko hiki me no kutu. O ku mau toki hiki to, e ngā ue kau politiki, Ka ko tui o ke tongai pe mehena, pea moe uhinga e tala noa ko whai. Ka pau o ku hange koe lau le lei peke peituna, ke taki koe ui ka tatok tala noa no a muia. E koe ui, o ku hange koe lau ke tonga pea tonga, ke no pe no, ka umawinga ke tau hanga tala noa e umea koe ni. E koe ui e solo sta, o kei lau koe ko pe, at the end of the day, it's all about money. Ka i mea whakapolitikare, it's all about vote. It's all about vote. E hawe tama mo e whakamalanga, it's all about vote. Ke mau hane whawhiri, ke hugi loto ke kapangako, o hange koe whatuku hua whai. Kei koe ngai mea koe tokani poki, o whai e tālanga he lau ai pe masiwa, ka koe isi ula hei tāko ke taimini tongani koe penga koe ia ke tuku hifo, pare ia e solvesta, Ai mea koe ia whakatemi, whakawhare area koe ia koe vote of no confidence. Pakotui, o ke hanga po tongai minu slana, koe hae mea wau at ka motolu he tawhako ia, o wharatau i o mo mahino me hena, ke whakawheo anaki ange mo e mau mahino koe ku mau he ni, he malama pe ke na ke mahino ku mau mau me murina. Koe mahino ia koe ku mau mau i tonga. Moni apito e Starek. Bea ku maari apito foki ai whakaukau. Kai foki mau whanofu matolo o whakaukau atu ki tongana he taimlahi. Ki he whakamatala kau ke o mai ko mea o ku maari ai whaalau koe he kakai maari ai koe e tatala noa.
ai tai mu tala noai mo ko he ku ke ngahi mea ko tau whanofo ko whihia mo manawasi ki ai. Ke liliu pe ko ngahi mea ko ia positive ne asi mai pe ku hanga be ha voi mea lelei pe hanga ko o whamatala ke matangi. Ke tonga pe a tonga he tu halanga matangi. Pakapai ka kia ha matangi mahina ku ose matangi mamani. Pe ko hiki a tonga ia tu uia halanga ke. Ai a ko ne o uhinga tau ke tonga ko ne ke yafe mai fangi ha vili ko ia. Ko me mari la ai fakau kau ko mea. Oku o ton ke vakai e me tava ko ia ko tu. Oku lai ne taha o fa matala da ni me fa matala ko mai he motu agora ko lavu he retio tonga. Kaneo ngoia stare ko tu nga kon wa o mai ga ai fenga kon ke tu hifo ai paremia o ku mau fanongo at pe foki he kwa pe fangi ngongo ku o mai ka kwa ki fula na o atu pe ai ku to fe pe ke paremia ta dai paremia ka ku ko ilo pe ku lahi foki nga hi fatongia ai mo mea kwa ki o kai ke atu hataimi hatohia mo atu hataimi pe fai mo ke tari mai tainimi o ko mau mea pe fai kono tu ko pe tohi pa ko to fai pe taimi fai nga mari e ku fai nga mari e tanga dai paremia pe mo hata ofisi kuna honga o mai ka ne ngoia ko mea beni ko mahino mai ka mau tolu ku framo oni to ko hongo fulu ai ka to ko hiva ko ka fofunga patoa. Pea mo toko ni paremia, ko i konga ia koko ku whakahovare ko ke kakai, ko whamo one toko ni paremia ke tuku hifo ai paremia ko tai whalala anga. Ia ngahi uhinga kehe o una osi lisi mai pe ngahi uhinga ko ia kawai tanu hala, ko ngahi mea patseti na nawarea e wharearea mai hafua pea au ke ngahi o ngongo ni ihu na utala mai, ko uhinga taha ko uhinga ko lavu whanonga paremia ka lavu ka ki te whanonga nge ki ai. Mangai mea pehe, ko haa honga ho wakai tono ko i tonga nā, ko tu ke ofia nge ko hena i he whakamatala ko ia. Koe taimi ko ulahi aha ai mea noa ia hataha, pea whaaui koe mau taimi. Pea ka whenga ke ta ofi kai ke hoko atu, pa kohono rea tuku ho whakawewe mo i whakahera. Aia, koe mea ia koe he kusio ka aku he ni e Solvesta. Koe o ki taka whakapiko. Mole taimi. Ta e uhinga. E koe uhi foki koe anga e kumahino i koe mea. Ko pau ke ave o area. Kai taimi tatau. Ko pau ke iai hatu unga whakalao mo whakakanistu tone. Ke whai ai tuku aki i. Pea ka pau rewa koe uhi e kei nau ta foki peo whai noa ia hame. Pea te ria na nau ai o whakahoko. Pea tau behe koe toto nia pare mea ke ni whakailo koe to o honolakanga. Ta iai ha whakamoni alao. Ka koe ngai uhinga foke fitu. Na e o hake koe o whai ake hono tuku aki i. Ka toa e foi fitu koe ni he koe uhi o kou ki mui pea u mea kou hoko he ni. Koe foi fitu ko toa koe ni o ku osi whakapahasi pe ia e wharearea ke ngā wea ke pānga ki e ha. Pea koe koe umea ia koe ia o kai ke mahino. O kai ke fu mahino ia pe koe nau uhinga koe. Koe uhinga e ngā wea ke whoirea koe ia koe mau taimi. Pea ko hewa me mau taimi ke whakawewe. Kai pango e nau whakawewe whai he umore noa i e panga e pureanga. Ai unau tuku aki whoke umore noa e panga e pureanga i he wholau koe ni oku whai. Ka hei kai pe koe hape nau whakauhinga. Ka ku os whakapasi e wharearea. Pea naa nau kau he tipe iti ai o hiki ni mai. Ai au kou soatu. Oe ko urea moni o ku whakawhewhu ia pe koa. Tap mo nau tolu, mo nau atamai. Ke nau whakapasi he pa nau toi takai mena tolu he tapaki koe. Kaike, koe soatu koe aku ia koe kotoa e foi uhinga koe fitu na nau ai. Oku ikaike utui oku e iai haolai. Pea kea te au, koe foi whao whaka osi eni ki he pāti ko eni.
Koi. Aia ku ai fo ke faki pa hua ko pa soi pe Facebook ka pa ko ku me te re ya moni wai mari e kwasia Koi. aia winga me ko na tula hata oku tu ke na to ko mate ma oni Koi. te na ma na va le pe o lo mate ma le ka ko mate mala ia oku ya e fa hinga fute ai mate mala ia oku kawe ni ma he aka pe ato ki whakateelelo hu whakatapu. He koe uhi, o kai ke lava mapure e sino pe mo foi manawa whakaosi. Pe koe mea koe kui kuki ai, koe hapotu potu, Pe koe usio koe ke foi lere koe whai tai mini ku nau lere he hapotu potu. Aia koe foi manawa whakaosi he koe kutui, o koe ke toi ai hana whai na maari o na toria. Ki he hoko atu. Pakai ke ngata ia ngabe tui whakafoi tui. Koe te whoki peke mena ta koe kamatanga e tawhatano ke mea whapolitiki. Koe anga go sio atu, koe foi toka te ine. Na koe foi toka te ine whakatuta maki kai pango he umuimui ai e ni. Ai ni ko nau tui tantau ki he whakakaukau whakamare koe ia. Aia koe sio atu ko tali whakalupua ke ki te alu whakafoi tuku aki. Ka ko whakamāpo po ko aku o kai ke tu ia o tonu ke tari ke whakahoko mea koe ni. E ko pau pe ke whakahu wharea ke nau tipeti he ko whakahu. Ka tonu ke ngata pe ai. E ko ui ko tui o koe kia hau inga lere ia koe ai koe ke pehe whiri mana ko. Koe moe ai koe ke pehe, koe ai whoke ki fwoi lau e tā, koe mea kou whakaori. He ku nau tuku aki e nau tolu, ai pare mia o kune ngau e aka labu. O nau ngau e aka labu, pek whanau e pare mia aka labu. Katoa e umea koe aso me staka te au koto whakabebi. Koe ui, o mai na tolo puhi tu ai mitia. Kai mi koe nei awea i e tohi koe ke ala area, i o tala noa, i e vote of no confidence. O koe ke asia hamea whilawe mo lapa. Aia o mahino mai o koe ke nau tui nau tolo ke mo oni e mea nau tau kape i. Aia koe kusua tua kuia o nau tanoa nau toi tua e mea ke pe ao ia awe koe ke whakahu koe ke whare area, whakahu ake nau tolia e umea ke. Pea koe umea ke koe nau whakahu aki o kuosi loto peia i he lao me kodi stutone na o whakapasi kotoa peia. I he kumui koe umea. Tuku ke kapau o ku halai whatonea ia koe pea. Ka heke ke ureaga mea koe ia kapau kai ki upapapau. Koe angai ni talatu koe e au. He kumatui koe tatano koe ni koe angai kumiu ka aku me usio koe tokan. Pa koe ke tui. Pea manatui na tatano ki mua koe whakapuafua koe paremia le lei tahaen. I he ngahi tau lahi koe iri tau nahi hongo flutupsi. Koe paremia le lei tahaen o uhinga. O kune teke whalute kotoa e ngahi mea o alu moia. Alu e lotu, alu e tuku whanua. Pea alu whataha pea moe a apa ki he tu i hou eiki ekonomika. Moe mea ngai tala whakawhanua kotoa pe ki he mau luta o e mea kotoa pe. Aia o koeanga ia e ku uhinga. O kune whalute kotoa e mea neongo whaingata. He o ku whakaanga. Ka koe natula e politiki ko pau pe ke whakaanga. Na a mo si su tonu e na au mamanina e ke whakaanga. Ka koe ia i koe haka tau ka holo mui ai. Aia koeanga koe ku. Manatui o ku kai ke uhinga tau koe ni o kou kau he pāti koe ia. Ka o kou pou peo ke mea kou tuiki ai. Aia koe anga e whakamao popo koe aku. Koe paremia lelei tahaen i he tau e hongo flutupsi ko tau toksitu aki ai. He oku ne to'o kotoa e umea. Pakai ke ngata i kou tui ko hono wā mo tui oku mahino pea lelei. Aia koe anga ia e ku whamao popo. Takapau o ku kehe e ku tala no aguia me anga e mea ku ke wakai mai me i hena. Ka koe anga ia e ku sio koe i tonga nie.
e somesta. Ko mea au whake oku maari he i whamatala ko ke o mai. He koe o ngongo ko tuku mai ki murini. Oku maka fo e o ngongo ni e tolu pe wha ku lauhinga hi kautaha ngongo. Oku focus ai vote of no confidence ia i he hingoa ko e lavu. E tua te lavu ai ko pehe. Koe focus ia i hono ohofi koe pare mia pe mo hingoa ko ia. Ka ko ngau te ke usio fuke awia he tohi koe na e whakahu ki whare area. Ka ko hange koe ke tala mai o koe uhinga fitu ai. Ka o koe ke asi ai halaunga ia i he vote of no confidence o whakahu official ki whare area. I he hingoa ko pehe koe launga i o e tua te lavu. Ai a rewa kone tuu ko ia o kuanga whe rewa. Hono tukuangi ke kakai o hofi aki e tawha aki ta. Pea awe koe mea e launga official logi whare area pea mea kehe i au launga pia he patiseti. O common sense pe ke tau sio ke ai somesta. Koe mea koe e whai a hono tāti kite i hataha, koe mea pe e whai a e hopo. Koe. Pea koe mea koe na e ame aki e he toko hongo fulu koe na ai mea aki e whare area, koe e eria pe ia e whai a e tipeiti. Koe. Pea he koe mea ia whai a hono tuku aki. Oku i kai ke asi ai ha mea e whilawe mo la mama. Koe hingoa ko ia oku i kai ke kau ia, pea ka pau tau pe he. Ka pau na e kau ai. Te nau toi la mea pe ai. He koe taimi koe ne pureanga motu a, na e ngā au e aki e akiris a Lope Centuri. Ko e ne wharei. Lolo ai tala noa ke ai, ulahi mo i ngahi mea e hai hai atu ai. Ki he mahe, koe hāfua. Aia koe kuinga e lolo ai tala noa. Koe ai koe ke ohake pe he, oku iai e taurea tonga. Koe whenga ki ao ki kao kai tukua ao. Aia te satu ki taia. Koe mea kui whakatonga koe tū mo hoka. Koe ke nau no whonoa. Ka ku nau aina toi mea te nau toi la mea pia. He koe hui. Oku lahi on tala noa on. Koe ai koe ke pe. Koe ke ase hingoa ia labu. Tuku kehe. Ka pau oku ai pe ke toki whakahu hake. He taimi tipe iti. Ka koe to totu kia ai se amo e koe mitu ke to'o mea koe ki tu. E koe kahane kaunga anu. Pea na a moia. O kuie pare mia pea e mawhai, ke ne whiri hane whare, pe ko hane kau whare, ke ne ngā ue aki, i he tapa ke o e ne ngā ue, pe koe ui, koe whai whekā uia, o koe ke toi whi mau e ia whare, tapa koe au, ne whi mau pe lotu ai whonua. Ka koe ui, koe whai whekā uia, pa o koe tui mā bōpo pe e tapa, ia. O ku pea toi mea koe ke tapa whakaikonomika, mo mea whakapanga, ko no mālo i ngā ona ia mea koe, mo ia atita. Aia ko sa tau ia ma bo pe ia pa ko ye sia tau ia kapal pare mai so besta. Wa me kona ko mai e ka ta mai ko e ke hingo la bu. O ku fa mama te ringa ke fa no ko ya. Pa ko ke winga ko ti fena la bla. He na me ta tau pe ia ke to hingo la bu ka o mai pe to hingo ia mono mai ia e ke ta tau pe ko ya fu ma winga ia e ku ke ka uia. He me ko na ia be ke na la. Koe mea ne taha ko haa ki ai e kainga i e koe. Ai ni i he kainga koe ni atu matoro koe ni muri ni. Tau pehe, o koe whake to tonu whaka demokalatia. O koe mea to tonu pe ni au kau he tau whonga ngā au e koe nai whahe uawhi hongo fulu. I vote of no confidence. Koe kong aina e os whakahoko pe pure anga koe ni o tui waka no. Os whakahoko e pure anga akilisi. Pea kone au mai e ni ki atu e ne toa, koe ni uamanake te whakahoko. Ai o tau ngā au e ake whai mea ngā au e ko ia, o tau ngā au he hoko ake. Koe mea ni koko whai mea hoha a, ia ta wha koe ni. Ka pau rewa o ku corruption, pe whai hala ai pure anga e pare mea. Pa tau pe to o ia tuku. Pea o mai rewa ai kau whafonga koe me ta wha ake taha ke o mai ke na matake whanua. Koe mea ia ku... Nau whehu koe ni ki he palofesa. Pea mai reo mai wha ia koe o te kai ke o tau kei longoa a o pita tolu i tua he ta wha ko ia. Te kai ke whaha maa opo ia. E whe rewa e whanua. Pe moi kakai, pe moi tui.
Koe lope na tau stala noa kei ki mua. Koe tahu ke palpalema. Oku ai lau pehe. E lau koe ke kuka Koi. Ke kuka haa moa mo kuka tonga. Koe oku pehe mo ke ni. Ka pau koe ke ia e kuka haa moa mo kuka tonga. Ka pau ia hakapa pe ali ke hakapa kuka ai kuka tonga. He ke lama foi kuka ia hao mo ui. He? E whenga te nau whenga ko toa ke tō ki tua me kapa ke nau o mo ui. Koe kaka ke foi kuka koe ne ofi pe koe ke ngutu i kapa ke tō ke mea whenga ke foi kuka ko fusi ifu. O nau no fo toa. Koe kuka ha mo ato kua. O ku teke hake he kuka i lalo a kuka i olunga. Osia ngi na osko toa pe ki tua o mo ui. Aia ko usata koe palpale ma koe na o ke o hake e koe ia solvesta. Koe natula whakakuka pe ia. Aia, o kukai ke loto kuka koe, te ke seo koe ke mea koe. Koe nau, osiange, he kai ke toi ose mea ia koe tai fie paani. Aia koe usio atu au koe jafu ina rere ia ai. Pea koe taha ai pe ia ke asi mai mahalo, koe ai pe ke asi mai ke kakai fonua, nau whaki mea. Ka koe sio atu ai kakai e kou nau toi ki mai toi ange, koe ki mea kou nau ai nau toi au toi ngari bare ange. He oku iai tau rea tonga oku sayang e te mate tangut whakarei. He te mate whano whaingare ao na koe ki aonga ke aipehe. Ai whainga, ai ako uinga ko oku nau loto hapot potu e taimin. Hange koe ha mea lere kulo walu na eanga lere o ma. Pea taa ia tuko mate foi kulo ia e fitu. Kai toi pe foi kulo e taha. Pea koe whainga koe foi kulo e taha koe ke lere ke kulo walu. Koe hapotu ia pe mei kausoi pe e kohu, e palala, e kauai mo loa, e mawhala, mo hafua. Koe natula ia, e tuungo, koe kautamai, te mine sa tu, koe hapotu pe o tari ke whakahu e puha. Apiko pe matanoa ki ai, koe gafu poini ai. Kau malawa whoki he tuunga koe ni. Ka pau o ku tau pehe o ku uiai hangahi evidence ia nau tolu. Mihe nau tawha aki o nau pehe nau tolu ia. O ku iai corruption he pure anga lolotonga. I he tanu hala po hawha inga uhinga. Neonga o ku tifeni he pure anga e tawha ako ia whakalawe mea kotoa. Ka pau o tau pehe kua hanau whakamu one na toki iai corruption. Pea mo veo rewa me tawha aki a koe utika ke lawa ke maa op. Aia ku ai peto tonu ia e tu i ke iha taimi peheni kene hu ia he waha he tawhaako ia ne hanga ia veteke wharea rea. Ku kai ke te aha kau tak politika rea tau tolu tau so atu kia ia o ku competent enough ke tatake whanua ku konia ku nau tau aki pehe nau tolu ia Koe uinga poki ai lao, kau kua corruption pa mau e mea koe uinga ai lao ke whakailo. Pea alu he foi kia uia alu he foi se nolo ko ia ave ke kau polisi whakatotolo i kau mahino me whakamau anga oku mau oku hahia mau pea avo ngai popula seke no kai o mai o heu holo hefu mea ke tau whakapiko ia ai aia kono moni o nai ai psio atu ka aku ia e mau i tongani oku nonga pe e solvesta nonga pe kakaiso ke tu e termini koe ke mau kinuslana tongani ko skamata ulo tatapa ngahi uhila ko fakalata ko ki kadama pe ya ko na wo mayo o kage na hapot potu pe na to ka na to mai na to lo feinga ke hapot potu at po fonua si ko saya bi to pe tongani ya kage ame mau lere ye me ko to ko ka ta pe ya ko he ku na hanga o ngo mone lau ku te na to ki to ame he ilo pe ko ke kapanga ko pe ko kapa me dai min o ko ke lo i pe ko kai ke ko moni me ko ya ke te au solvesta o kai ke usa ta wa issue no issue ke fai ata la no me ko ya aya kapa ore va una pe o corruption o ku ya ye la ave ki ai ka una me o te se ke no ko me ke he ne va le ko ha process ko ke ma wa ki ai ka koe kuinga koe lao ko tau pe mau o kuia i e totonu ke whakailo he mau i e toko taha koe lao ta tau pe ko ai. Ai so mai na tolo o heu holo mea he longa ai kakai ia
ka ku kato e mea ia ko fiafe ki mea ko ni sobre sa tu ke ka pa wa mea ko de ve ia ka ko sa tau ia kato e mea ko ko ki pare bia o ko ki sa tau ia ka mea ko ki foi whakapatu na mi mei fai ke taimi ko fai ni na ai ko no fai fiate moro e ka ure ka ke ko pea whainga mea pehe, Koe whakapatu ka kukai kia mea Asia. Ta whai aki pe tau ai a ho wakai he koe whuki he na. Koe nau ke tamai no issue. Sai ta hiki tau ka mea taha ko ngā ku no issue ia ho lau kua koe. Koe ki mea whoki o tau ka wei he ni. Koe. Ai wahe tatau. Koe. Koe. Tu koe whai issue koe taha ia polisi. Ai lau koe wahe tatau. Ki mua pa hoka tae ku e kulau, o ku ke mau koe hae uhinga e mea koe ia. O ku hinga ki ea. Paka pau o ku iaha o ku hinga ki a mea, o ku iai ha mea pehe koko ha feitu pe ko ha whonua ka pau ka mea pehe. O ke mau ki ai. O ku ua whoke nau lau kou nau tamai koe wahe tatau, mo wahe tau. Aia koe wahe tatau whoke ia ka pau ka tola ua noa. Patawai ua, peta pau pe ki ta taktola hango fulu. Koe wahe tau whoki ia ku nau talamare wai nau tolu. E o atu peo whakatatau ki he ngahi uhinga ngahi tuunga. Ka pau ko whakaofa ngeau pia ku koe ke loko waha ngā ue me mea. Paha pe te utola ue taha walu ka ki tola koe ua he ku. Ko ngā ki tau. Koe anga whakauhinga pe whakahe fo ile ea. Ka ku ke en tuunga ko ia ko ke mau ke pe ko ha tuunga ko ke uhinga te ki tala noa mai ai he tawhaki vai tatau po vai tau sai ko uhinga ko ai ko vai tatau mo vai tau ko me na ki whakarika to ai ko fe me a whaia me a ko ia ko ka pau ko me a whakawhamiri tala mai ange hataha I hok family o kai ka me ia ai ko tatau. Ko au e tamai, ko au o ia e mawhai, ko au o ko tutuni, pia ko au o ko whai e wahe ko tutuni ai toi tapu. E tu whakasiasi, o ia e Palestine, o ia e Sikeitai Lahi, o ia e kau whai whekau he ngai wahenga, seke mea. O kuosi, pia ko tano peka e apostol. Ko mea ko toa pe, o kosi nai o mai pe tama ke whai ako, nai o mai e tama ke malanga, nai o mai e tama ke eria takita. O ku ke kia mea ia, nā moi puri anga whakautua o ke kia mea ia. Taha pe mea te tau ai he ulau aku, ko tau tolu ko toa honi koe anga hau. Mea pe iau tau. Toi ngā ko toa, ospo tu pe e o tuai. Ko e fie tatau o nau tala noa ke ai koina nai whakapuna mai ai alu se whāme i he wani. Ki mamani o tau vea ai he ngahi ahoni. Koe foi toka te ine o kui koe humanism, whakai tangata. Pea koe mea whakai tangata koe toa pia koe whakapepaki. Ma koe ki usia tau ia koe, ai koe ke wahe tatau. Tala mai ange a whanua ku wahe tatau hono pare mia pe hono palesteri mo e kirina e halapurea. Te kia mea pehe whoki ai. O kai ke iai ha mea pehe iai maman. Wahe tatau, pea wahe tau. O ku sai. Ka paurea ma te tau pehe. Koe whare area. Koe kau tamako nau teke ai mea koe. Tau pehe. Hena e o si hou ki loto ai taki e patoa a kirisi. O hoko me pare mia. Na e aluhifo na ne hanga o ai ke mone mea koe ya. Ke tatau ko toa pe me he pare mia o au ki he tama security he matapa na wahe tatau. Hala tata. Kia mea pe he ia. Koe mea ia o kui, koe hange ko lawe ane nai, koe humanism. Koe whahinga toka te rine, o ku aia koe mea ia mantu koe whakaukau ia koe o Lucia. Communist. Ka nā mo nau tolu nau teke whoki e tātau. Koe fu mahe lai tahi mamani kaua e taki o Lucia. Ae koe unau hanga poupou e mahe tātau. Oku
o ku kai pe ke tu ia ki he be ko tai whakalot o pe ko pe ko me ia hu mai ai ko ke tatau e te sine mo tangata hala mai no winga Koi. ai ko en ko lo ko me ai be he toi tapu tala tu whakaholo hanga whakaponua mo no fo whakai mama ni o ke ma o lunga pe tangata i te sine tu ni ai o tua Koi. tangata ko ia kutaki fe fine ko hama mai whakaongo. So ko ho tu ia. Pe ko si whakaongo mai pe ia e o tua me ko ia. Ko ai ki tau tolu tau te atu mai tau ki uhinga mau tai ke ai ke vai tau mo vai tau. Koi. Tu ia ko lo ia mo ka ko mio ia la fa. Ko ia ko pe ia e la ko vai tau. Tala no ana tolu ha ke. Ko ai ko ke ai pe ia kai tu ke kapa o ke pe ko ia mo ko ina na we ka ai pe o ke ilo ha pe he anga no family o tatawe mafai tamai fae panau ika e ke ko wi ko tala ia e tohi ko tamai ko tu ia he family sio ko tu nga whakapalo fita ia he family ai tamai ka ku make hele mai tamai ia ki olunga fotutu ia o tua toki hoko hake ai e whae, pero toki hoko hake ai whanau. Hei kai ai re maha familia ko alo hake whae mo whanau o taki kai kai ke mea, ko family whakawhai. Koi. Ange ni hala whakalotu, toi hala whakae nofo pehe, koe kia mea pehe. Ko ai kai vai tatau mo vai tau, ko pehe au e sono sta kau ia foi mea mau tai. Ai he te kai na mo nau tolu o kai hoko ai mea ko. Koi. Ko ai ko pe au ia hange pe ko glau nai no issue ka we fa veve tu mo ke ta fa ki mau tai Tare ki koe, o pou mai pe koe, o koe tō rahi ko tau whia mo ki tau tolu he live koe ni unau. Tala mai mahino o pete whakamatala, koe tō taha ku, ne mai ko meni koe ni koe, solo ko mo polo kalama mo stale ki koe, lele i taha ia he whakamama. Mahino ke kakai e poi nipa, pese te te au. Malo e ngau e me hena koe, tō taha ia ko tang mama. Uni hanga o tala mai koe, ke programa le rei ke whakahoko he whakamama. Ka ki ko manatu I hake foki na etari he vale a foki estareki I he penau tok tapu ni ke ai e tuku fonua ki langi o tala mu aki I he tau konistu tone. Pe ai re mu aho wanoa koko nove ma ke tau aho malo lo ko fra manatu e tuku fonua ki langi. Ko ha o wakai ki ai mi te koe mi hena. si o ko kau ia hele rei lahi Ia. ke ko uhi ko fononga ko ha isleri na wa upe ke foi stage takitaha na nofo o lau I same te auto fitu o tala no ai ki hiva ko na ko fa ko hiva ko e papilone he na ko na fitu ko ta pena na hanga hiva pena na hiva aki ai mo oni ko ia e na whakawhetai ki he otua he kai ke ngalo aho nau tupu anga. He kai ke ngalo otua na ni whakahaufi ki nau tō. Pakoe whakafoku mai koe ke tau tōlu koe he ni. Mea ta tau ia. Ke kau ia he mea ke tohi tongi he loto e tonga. Alui mamani. Oua na ngalo ia koe. Koho tau monu ia anga ai tuku whonua. Pea neongo kua pausi e ni sai pe ia. Ta ai pe mea ia tu kia I pa mea whafoi tu ia. Ka koe tuku whonua o ko kau au he tui ko tau malu anga ia mana tui e kamata tala noa he takamata. Koe tau kei tonga he wiai lainia nei omi he otua whotu ki tau tolu ki ai. Koe ke pūria he otua ai matangi moi mofu ike moho tau vai. Kana ne omi e a whotu tau tolu he ke ai e otua ia mo no iwi. Ene kei malu I ki tau tolu. Ko e whia ene ngahi tsunami o kuhake he ngahi wheitu. Lau mano ka o kilu he tau whe na Indonesia. Ko e ki tuanga koe no nuku alofa e Solvesta. Ko ne ki mone lau, ko ne tu behafu e rifani te ia he mui mea taha ko ne alu e mai. Ko ki lere anga ko toi he ni. O kuna uosi aia amataki e ua. Masi,
ko tala tu ka ko ngai tsunami ko ni uto he bea ka nau ka haki mai heni o ku kawa maraki e wai whakaon puri a e o si peke pa te tu ia ka ko e ku uhinga Koi. o ko ngai mea pa ko to folo ai ko ai tu po uluaki ko uhi he kai ke malu ai falanse he kai ke malu ai Britania he kai ke malu ai Siamane te tau ave e tau tolu ka si homa pe au to tonu ka ia ia ta ku ne whakawhi paki e tuku whanua ke lo so le sta ta e lotu au pito pe ta tau e pea pe ko hai o ku mea mai he ta polo kalama i here a ko whai te ke pageria pe koe ka ki au mo i kutui ka ata ku ne whakawhi paki e tuku whanua fu matuakin tono no whakawhi sta polo hala he fika mo i lau konga ta e lotu pea ku ke ilo Mahamo ko anga ia ku ka ko fa more o fa ni e apa ka ko wi o mau inga e foi monia ko ya ke ka wi a pe tohi ia he loto he ko ia ia black fa ke tuku ki he o tua ko wi pe na nga wa ki foki e pa ka ko ko ai lau ko ni ko he a na e ko ke fa wa mo tua ko na ko mei rei matua whakatawa. Ko tui mana e whawhai whauia whakatawa ke tau taha koe. O si hao a wiki he ni taimi koe ia. Ka koe whau nai pehe. Lau ne hao a papalangi koe fie malu i o tonga. Koe. Pea tari e tupo uluaki koe malu i ko o sfai. Koe whonua ne tuku kilangi ke malu i pe me he tamai. Koe whonua ku vai masima mahafu, masima kakai. Koe foi whau ia o ku hoka ke tuku whonua. Koe taha ia mea tau pore. Pea kia te au ia. O kou akonaki ia kia hoki pāmiri. Akonaki ia kia ki whanau ke nau ilo. Koe makehe anga e o tonga me i mamani. Koe tuku whonua. Ko tonga pe mo isleri. Na e ko isleri koe kakaia koe whiri e he o tua. Ko tongani neongo koe kohono mooni koe whinangalo o tua. Ka ko tongani kohono ke he kohono tu ina ne whiri e ia e o tua. Ke tu i aki. Ko isleri na e whiri e he o tua kohono kakai. Ko tongani ko tau monu ia anga lolo tonga e tau he noa pe. Hanga he ulak wha o whiri o tua. Ke tau o tua. Ko haia hataha ke ne toi hanga o talamai o ku ikai. Koe kau whao tua mate mo kau tae lotu. Ai koe nake pe tatau pe wai wau ka whai te kau. Kia taha ku. Matai tohi e toi tapute ne whai kai e koe a te talat solo me sta. Toi ki whalerei o no tunga o ku halalahi au. Ko tau monu ia tu whanua pa ko kau e pou ki ai. Pea ko whaamu ke pasia me tau tangata ke tau tangata. O ana tau hiki me he mon ko ia. He ko tau monu ia anga. Mon la. Saleki mari abito ai ngai whakau. Ko ngai issue pe whakani koe ngai event pen na hoko ki muini mai. Pea koe whi mea taha whakaosi ko manatu i hake me i whareare. Koe tari koe ia lao ki he whakamamahi i koe hataha. I he ngahi mea ngau whaka elektronika. Aini ko kau ai Facebook ka mo i mea ko ia. Nai tari whaku mo lao ko ia. Ai a ku, bena e si whai pe consultation ai atenseni are, nai tuku mai pehe ea. I hono whakamatala i ke ilo koe kakai o ku mahu inga lao ko. Ni ka koe ngā koe neo tari ko ia. O koe ni i rewa ku nau kamata ke nau hanga o hofi e whi lao ko ni. Mo tala koe whinga ni e pure a ngā ke tā puni ngutu kakai. Ke o te nau rea ki he pure anga. Ka koe haho wakai ki he lao ko ia. O po fe kau ki ai. Koe. He koe kai hape e i tahe lao ke whakamou alalahi e kai hape. Kai ha, koe. Ko hata o ku ne mau e lao he kai sa ia he lao. Koe. La kia te au tatau ai pe o ko kaua ko no pou. Te he ko si malala pe foi ko ngalao. Koe.
ka pau te rea ke mo ni o kai ya pa ko tala pe e folo ke ofa pa ka ko ofa o ku kai halao tene talo ko me a ko mo oni he kai halao ia tene talo ko me a ko fai to ton he kai halao ia tene talo ko me a ko a apa mo apasia o tua he kai ya halao ia tene talo sai ka ko uhi ko he mai to ko la kape moere a tuku kilalo o koe tu ipe pea ko he mai ni ihia hange kape ai ni so be sta ko ke tuku ake a family pana tuku ake ya ha to a fa be ko ya o ke to ilo ia nga ta no fo fa family no fo fa kasiasi no fo fa kakolo no fo fa kaponua aya ko kai pe ia fa more ka nga we aki pere fuanga i manua pito pe pe a ko o ko tai mu tau ita ka we pe feito ka mo rea pe mo fonga o kulava pe hanga pe he lotu o puke kita ke mapure ke control pe ka pa le pa hata haya go heba pe fa wa halao ke ne puke aki ke lava ke whakamahino ki ai koe mamani o tau nofo ai o koe society o kuiai e whakatutuunga o kuiai e tamai whae whanau o kuiai e siasi koe taki moe hapua hange ko tongani mantu o whao whoke foi lao e koe ni o focus pe ai i tongani pea ai o whakaata ke ngā ue aki e he kau whakamau tonga hange ka te au o te kai ke ape ia e koe hopo pe he i tongani ko me imagino ka te au e fai be fa mal police ko uhi oku i here volo ko ya ka muri fu ko be ala hia ke ka ke te au oku ko tari no ke feu ko ya so le sta kai nga pe fo la o ya ko ya mo tu fonu ke lo e me ko e fa i ka ve ko la ko na ai ko kunisalo e mama hi me a mo fa apa ke se o ke aya ka paure mai kai ke fau hala e holofa me ako to ape pa tau heva tau to ria o alu he fai molo ai ko pe ia sai au pito e ko hala ko ni ate ai ta to ria ta mai ko ni na tu ko fai la ma lo pito stare ki ko tu ko ngahi issue fa politikare ia he mau wakai de me murini ki na to hoko pe he wike koni na patok tapu ni ko fare area pe neongo ku ai pe ngahi me e toki mapuna haki ka ta fononga pe moie ka te foki mai a fe ki New Zealand o fufolo ho no tonga na go style ki foki mai ki New Zealand ka ku e vai ko foki a tu pe ko tatu ka te foki atu e fai ki foki atu ki he patongi ape pe to ki fai ai sio fa ha waka ka te au mahalo tu ke ka pa ta me ke feu ka ko u me ain ko issue lag na ta no ke ai he vote of no confidence no issue it's all rubbish ko me a hono hoko ko vai tau mo vai tatau ka do ai foi me ko ya ko foi ai na ula wane nai ko mau taimi pe al mo ia ke kapa bebe pe a ko ai ko sa ta ia ke me ko fai ai e longa ko humanism al ko ai me a ko ai noi ke kapa u te a me ke te ia kai pata foki ta no ko fa ta fra au se pe mo ai me a lot au kai pata alwe ke no ke ta fra auskia ko la ta foki a lot mamahi ko tu ko ki foki pare mia mai pureanga o ku fu fra more au pito e o lot au kai ki e ua mo hapai mo vavau pe o ku lava pe lo pe kwange ko malo loi e lo tu no ave pe i o pe ka kai ke na fai pe ha fare lo tu tonga tapu ngai uinga pe ke se ke fra more ko poi ni o fai ko hono tuku aki i mo mea ka ha ho wakai ki ai ko nga ua e ku se ko ai ko nga ulo aki
ko mea whaka ekonomika ko na una o kuhinga gai kau whawhe pati. Koi. Ko ngā hono ua, ko whaitawhak whakalau maari e ko ia ki he lotu hufia pe mo e au kai. Takamata e whaka ekonomika. Koi. Mana tu e mea ko na ulawe ko ke no vote of no confidence. Koi. Eh? Koi. Ore vai. Ke mea ko ni ko ulawe ko ke vote of no confidence. Eh? Aia ko siwa tu ko ki ai. Kata ko hawe ai ka mono mai be ko I api pe ko. To repeat mai. Ko ta ta no fweni he au kai. He whakamore ko au kai. Aia ko nga ula ki fo ke tana ko ke ekonomika. Koi. Ko fehui. Na ia pachet ki ai. Ko tali ki ai o fatatau ke pe tu mai he minista panga. Io na sia pachet ki. Koi. Ko ne osi. Na e osi ai ha pe na allocate ke whakamore ke aluai mo tokolahi ko ia. Tali a minista panga, minista mo ui, mo meiteki, ko toa ngahi department na alu. Io na osi ai allocation ki ai. Osi ai tala no. Koi. Ka pau lewa na ia ha mea na toki foi mawhana tu koso hake o i kai kia mea pe ala whehuia re. Mea wana tātu ane nai I hai koe vote of no confidence. Na e osi loto pe pache. Kia te au ia, kai kia ha isi ui ai. O kai kia ha isi ui ai. Ko ai koe ke pehe ke lahi whakamore. O kai pui au ki ai. He oku sai ange ai whakamore koe uhi ki he mau luta ai whonua. Koe wheui ka paurewa te tau whawhiona. Hai aunga oi pāka, ai miliona koe nei more ai ki niua. Koe hai whakamore ai pāka koe nei lahi ai longa a ki mama. Hai aunga oi pāka koe ni lahi ai longa a ki eua. Ka pau te toki hau o alu ki ai pia mahalo na aha no au. Mai no winga. Aia te tau pehe. Nai whiriwhiri mana ko nai. Nai ai pe foi whakamore ia ke benefit ai pia tonga tapu. Ai hala kotoa toenga. O kulahi isiu ia i sole sta. Koe ai koe ke i he tunga whaka ekonomika koe whehu i peke ai. Nai ai hano palani. Hano pachet i he mea koe ia. Koe tari me iai iyo. Koe tapuni e besi koe ia. Koe ne osi ia. Peka kapau rewa sai. Tau hau rewa ke huinga whakalau mai. Koe ne whelame e moe tuku whonua. Koe nau e lotu pakaristiani. Koe lotu moe au kai. Koe mauanga iwia koe hui koe rea tonu a sisu. Koe whahinga palo parema koe na e lava pea vete he lotu moe au kai. Ka koe ni tau whenga tau toke vete ake lotu moe au kai ho tau palo parema he COVID-19. Koe lotu moe au kai. Pea toki whika ki mui mai e. Ai ngau e kau toke tā. Potu ngau e mo ui moe hafua. Ka oko kau au he tui oku. Hanga he lotu. Pea koe tau lotu ki o tua oku mo ui. Oku ne whanongoa e re o hono kakai. Oku nau tau to e ki ai koe whainga tā o koko. Pea oku uki rewa e lotu whakataha. Koe hano palo parema. Koe ai te upe au ka hau e whakapepaki e mea koe ni. Oku tere ta e lotu. Oku tere ai ta e lotu. Koe hui, koe mea koe tape whelame moe lelei ki hoto lau maari e mo ete mo ui. Oku totonu ke te pou ki ai. Ka pau na uhinga na toria ai koe pau. Koe whakamau ke ta whakalau maari e tuku mai ke hotua. Ka pau koe uhinga pau a pohiwa. Pea moe wharearea. E hae o tua o mio nau tuha. Ka pau o uhinga pehe. Ka koe ke uhinga ke tau alu ai ke hange koe ni ko nau tātu. Koe mea kanga mea ia e o tua. Tau whakawhetai koe fupaanga more aonga. Mana tui koe nau tuku aki more mamau taimi. More aonga ke whakawheoanaki ke more mamau taimi ni koe ne pākai.
Koe pia koe taha Panga foki. kona more pa kai popua kai ke ngata he nai o si tofi. O si ai mo ngahi api pia to o tai whakalao. Ku tala noa ia lo loa. Kai tu ko ai lotu mo au kai tau mai ni ko o ko lotu mo au kai ku o kai asia kere kere. Hala. Ko foi atu. Pernau toki hanga heki toko si o ai ke mio i holo i mea ke pehe tai loto i kakai. O kua tape tai loto ia ka koe tai loto koe tai lotu. Ko te tae loto koe ki hamea whakalau maari e uinga he te tae loto. Kei ke te lotu, Ai a kono ai mahi no na ia koe kau tae loto, koe tae lotu. E to tonu ke te poupou kita ke ngai mea koe e langa hake ai e lelei ai ponua. Tau te fito ki hono uki e lotu mo e umea koe ia. Pea ka pau ko uki halau maari hala. O ki ai pe lau kai apostolo e solovesta. Koe ngā whukina ke whaifikau. O tonu ke mau penga i te fito koe. Koe lau kai apostolona ne pehe. Pe koe hae uhinga. Pe o ku whai koe whakawhekake. Koe ai e whukuni koe lahi koe ngai toka te rire ke he nei humai ki Korinto. Pa koe pehe koe he apostolo. Pe o ku whai koe whakawhekake. Pe koe whai he lau maari to tonu. Koloa pe kumalanga e kalaisi. So koe whai ngā lau maari e ia. Pe nanau koe toki mea ia e o tua. Hono whakamaupo tuku pe mua me asiova ka asiova ke ton ka ko tau hololo ata to ke pato ton me pare mia pe ko pakapal na ma fala mari hala pe si o sai na ke tau te ka ko na ko mo fra ma fa ya pe ha pu fra ma te fra ton ya e au mo tua ko ya e solo vesta mo ni ai lau ko be a tak ta hale pe mo honore tu ko le no ya holo mo fa tu pe ko me au fa ya humu hele ko ngai le ko ni sipoti. Kai ke tak halere honore ini ga lere. Kai ke ngata ai o kuai taurea ko tupu pe fake. Ko hopo holo sia kare ke. Ko ya ai solo esta ko foi issue ko ya hange ko lau ga ni nai no issue ko mau tai pe fahela. Ano futu no ya moia. Ko mea ko ni fai he pare mia ko mea ai lau ko ke au kai mo mea. Popo ia ko ne pilo mai pe ko au kai ko ki tomatapuni ko ke algo ni ko ti tai pala he mo wa pe ia pe fangi por kala au kai ai kai ngalo tu ko ai ko na alfa ta hai tai meta tai go ki mama ai pe aku tu ni pe ke mau kau ki ai ko me ale ia e to ke me fa ka uri ai ta me te tau ngari poto ai pe me te tau sai ai pe na o mai na tolo o ko me ai aku ko hu hala Kake. Pagataha po ko na tali ki ai no issue sobre esta kato me ko ya ano ki fa ma bo pe o fa mo e pin me ko ke ko fa nga ma tai pe ko ga no mo ke ha pe fo ka tongana i he COVID-19 ko tu ko ola le re i ngai nga ko mo fa ko o go i tama ka tama ko ho tala mai ka ke i lo i pe fo ki so be sta na ke fai fe ka pa fo longo pe fa ka tama re a to ta na ka ke fai fe ka ka te ke fa longo ai pe ke mau pe na ke fai fe ka o ke loto ka tama fo ka pa te fa ha me ale re ya ko tama ta na te fai fe ka kai o kai mo ke ulama o si o ni he pe ko ni imagino ko pe ka pa no se e kai loto ga ta kari ai ka ko ga ta ka la to me ko na ta do ani nai ko kita tamai ko tu ko para fita da family nga la to ta mai ba fo ye dia Tarek febe ai South Pacific Loan ta alu ki tau kau tahano ko tu ko ngau le ni ko tu ko amana ke tu ni ke au ke Christmas mo fasta u ngai aho ni ku firma ola hi ka kai e tokon fra paanga mo ngai uinga pe ki he fanki no fra family ngai aho lotu mo ngai firma ko ya sobre esta ko tai mien ko fika ko ta fika ko na background mai ko na ko ta me ko PPI ko si o kai ko ta tok polo kala ma pe ko asmai ai he background ko na ko me ai mau ki mo ka ku asi tai ko to pe pa fa PPI pe ko fa ma lo atu ai ho pa ta pa ko ya ka ko ta fa ki ko ya ko ki me ale ko ya ko na to ko fa ka ke fetong yo mo me ale fetu taki ke fika ko na quasi mai he background ko tu sobre sta no valu ngeau valu ki valu ke re ai na to ke fima ha bele
pea ke kapau kai ke whapapau, pea ke ki te ki pe ki konga koe ni ke whakaukau ki ai. Pea koe taha ia mea ko whambe whoki e sole sa ke ai ke takai ngā whanongo. Koi. O ku i kai koe ai pe ke pe ke whare i pe ke oma i pe ka mautolu. Koe whiri koe mea ia au. Koi. Pe te ke hao ka mautolu, pe te ke au ki panke, pe te ke au ka wheku ke. Koi. Koe mea ia au. Koe tala noa pe o ko whai, tau koe ke uhinga ai, ke koe ni whoki koe ke oat koe kato whare i, ka uhi, ka tari ke hao ke whapapau e puke ai pe, koe ke kau au he whai ngā mea pe he. Koi. O ko watu ka kato pe mea ko ilo mo sio e tokoni o tau ka inga, i he e tapolo kala. Koi. Pea ka pau te nau o mai ki hen, whakawheta. Ka pau te nau o ka wheitu ke, whakawheta. Koe mea ko tokanki ai, ke ma ai rei taha. Taimi tatau, o whape, koe na ko mauongo ofisi e na ke mea atu ki ai. Koi. Aia ko kuhinga e mea koe ni, mana tui ko wharea ki poki e mea koe sole sa. Koi. Koe kautaha no koe ku te whiri ki ai mea tatape e tokotaha no. Koi. Pea ka pau e alu atu ke no, pea ke ilo e tari ka kwaha mea ke tai whie maari e ai, pea kai ke hoi mea ka koe ke sai na whamatala. O ku iai pe ho toton ke kanseri ai no. Koi. O ku tautolu e taimi lahi tau ki teki pe he na hapo ai kai. Ko whiri au, ko lawe pe he ko hui ko whakatau mea le. Koi. Ka pau rewa o ke whie whakatau mea le. Ko anga ni e whare i. Mua mai ke kautano, hake ko ni ke mua mai ka mautolu. Koi. Pea ke hau rewa ko ia o mai ho, ko hui wai la fōi nuslana taimin. Koi. Ka pau rewa ko ho apalai pe decline, pe koe hape uhinga. O kui kai ke totonu ke hanga he mea koe au e sia ho kureti. I e lau motua, koe lahi ange ho whakai ke, koe kovi ange ia ho kureti, ti neongo o kui kai ke aha mea ia e awe ke a kautaha mo ua, tānaki mo ua. Aia koe tawhake koe ko uhinga ki ai. Ka pau rewa o ku ke whie mau mea lere, aru hifo ki, he ko wiko tui koe laki wike koe o sano ali foka, kamata koe foki mai hori te uki hena, he ngahi taim, pera te uki lahi te tapolo kalama rewa ko ia, sole sta maha te whenga ati o ke Steve Jobs ke ta programa mi ai. Kai ke ka kuku inga, alu hifo ki he finance. O ange ki ai ho mea whakapahanga, pera e talatu rewa he finance, ok, te ke ala no o au ki he fia. Pea koe hange koe malu i insurance. Koe polisi o koe ko halao ia e pure anga ke peheka ke whakatau mea lere pea kua pau ke malu i kai. Koe polisi mei ke tatau ai e finance kotoa. Koe uhi koe nau seniti he oku no. Ka mea hoko ki he mea lere e lava he kautaha isiwa o fixe mea lere ka hoko lere ia totonge. Koe uhinga whakateki ni kare ke mea koe ia. Koe ke pehe ia ke ka paure mai te pehe ko ia ikai o kwal totono ke tai malu e ku bele pe ia ire mai totono e ka taha ke nau refuse ke nau tari no ko hete no o ia ko ke malu nau sen ai o ia pe ho totono o ia pe mai totono ia ka taha ke nau decline on spot ke ko vinga pe ko ia ko poi no tokan ke ai ka ke firma bele aluifo pe na wat ka ko e fare ile pea koe kautaha koe ke ai mea lere ai. Moe kalasi mea lere, me atata ia e tokotaha no. O koe ai foke e kautaha i Nusilana na kuilo whai pehe. Koe toki ilo pehe tamai wa ana mea lere, koe mea lere kua atu he taimi ko ku hau ai koe tak. Sai pe ia koe tau ke moua no toki hau pe ko heka. Kataha tu o heka mea lere. O ki lakange mea lere ia aku lere holo ito. Mea tai fi mari pa tuk talat. Koe mea ko kure titi mo in kami mea halalahi ia. O kua hau ton whakalao ke tangkai kanseri e tila. Koe iu sa ia mea lere pa kua hau ton kai. Koe palpare mai e taha solvesta tau ka inga nau maa e. Nau maa koe wipa tau te fito ka patu koe tonga. Pea mai motu asi ai lewa. Ikai tuku ho mahe kai koe pete ke totonge no, koe pete ke whakata ia mea lere, koe pe ngari kovi he whakatau ha mea lere pehe. E ko atu ene u mo ni mea koe ni,
pia ke ngau e aki ia kia vai nga taimi pe te ke whatau mea lere ai pe ko whepe kau ta finance te ke alu ki ai ko whepe kau ta mea lere te ke alu ki ai o kui kai totonu ke whakamalohi ko ke whatau ka mea koe te ke sai ia pia koe mahawe ta whaki au ta mea ke fie te hui mai ta whaki mea lere e solvesta ka ta whakaos ke whangino iki Ikai, malo ta au tau ke whakino iki, ko tu os mahina o pita peta whaakia kone mea lere ki as tuku mai. Koe. Whangino iki. Motol ko na ku ofi ke kisimasi ko ngoi ko haki no ka ko hange ko tafe ni mangea o fai ki lalo. Koe. E solvesta ko falo to lahi e tau ka inga me ke ofisi o te ke beka ke saita hage ke alu ke tamai tonga. Talanga na tol ko vanongo por kalamana e talama istare ko tafe ni mangea fai lalo ke map mahe io. Ko wi ke na ke kai ke to hanga wi ato ya tuen talanga pe ko ha wani na kai ke me ha ko talama istare me tonga tafe ni mangea ko ke oskau ko he io. Ko ke wi ngai ke awa tu pe o mai ko pau ke ya e ta pe so sta fa fo ne fo u me pe ka e ko me ko win ke ai te na ki fa ka ngalo ku lo ku me e fa kai ai ka ko wi ka ke albo talanga na ke me awa ko ta mai mo tu ko me tonga ko pa ko tu e ai pe mari e asia ke ka ko fa malo tal monu atu ki ko tu e ai pe ta ki foi por kalama e ta e wi ke ka hau pe e ku ke i tonga ni ka to fai atu ai e ta tal monu krismasi ka ko fa feta i pe sobre sa ngai isiu kon tatalano age me faka me ko ni tonga ni pa more atu ka ho ki mo amata pule ka pau ku hema harea ka ko mama hi ko ai le o ku ai me ko mana si ka to e me ko to ko ni sobre sta ko mana vasi o pito ke kere ka to e hu mai ka ko mana vasi na to e hu mai fai nga to ka terine ko ni ta longa ai te mi o ko tui e ai te na fen ke fossil ao ke fa foki kere ke pure ka ko fa mu pe ka motor ko na mo tai tui ke me ko ni ko tala tu ka pau e foki kere ke pure anga ko whaka ofa tonga. Ko tonga wano ki kere e solvesta ko ki konga kounai. Pe oku tu i fe i tongan. Pe tu whakaholo ai he whamiri. Pe te aluholo pe hange ko te ni ko aluholo i muri. Te manatu mai pe ki tonga wahto ki konga. Te ongo i ko tangata ki ta ko te ongo papa on. Ai ko ke pe hoko ia. Ko talat ko ni e hoko ia ka pau e mafuri e pure anga ke to ki lere lo ai fa hinga to katerine ko to ma fa ia me ko tau malu ai ma te tau alu le ta to ki me e hange pe ko mulina ko to tongi pa ko ia pe ko vai fa panga pe ke alu no fo hiri holo ha feitu ko pe te ke malo fa panga ia e feitu ke no fo hoko ia pa ko sai ke re ko ti ta pa matala ko ni pa ko ye winga to ne ka fo ki kite ke ia na pe ko ki kite ikai ko ta no atra ko ni me reality o me afaka historia tau ke malu pe fa unga ko ni o ke taki pe ha mo heof fatunga ko tau e tai ko tau hiki me ai e lolo ta no pe tau osta to ki fai toka ka ha ke tau fa na o struggle forever lolo tonga tau ke takai monu pe kai hau ko ai ne ke tau ta to u tu uri lo ta kai ke tau monu ka te motor ko to pe mo me mai ke tau programa ko mana tu e pe ta fika go logo fika fa mo wiso sta no valveal valval himaval valval 0800 88 98 88 ko fika ia ke hoi ki firma o top up fa seniti ta kia rea ki a paia tu pou lau kau pouri kine mo tu pou pe fo ki analis ko fo i totolu ia e tatau o no fat mo i tahine ko nensi ko ki kau tonga ia ma ule ha to ale ia pit e ke kana tolu mo tano ka paure wa ke ngoi fa i kai de ngai fe tu ta fe ni mangeu ka me ta ki no va ia val ki val talange ko talamai en stare ki me tonga ke ma o mai he ke ta ko ai talamonu atu so sta ofa ke ma aulele ahon pe mo toinga o weekend ko tu ye ka ke te ya fa ma mario ko weekend ta to ai pe ka matanga ke ka malo opi
malo pito Starek, tala monua te ngai whatongia mo ngau whai mi tongana, pe ki he South Pacific Loans, malo pito ngai tokoni ko toa pe, tau whamalo at ko tau kainga koe ni ku tau whiao mai, toko lahi e pito ka kai ku tau whiao mai he Polokalama live koe ni, ba whawhiawhia e tala noa ku whahoko, update mi tongana ngai tuunga ko toa pea o ke tuunga whapolitikare, pe ta o mai ai ki South Pacific Loans. Mana tua ngai whika, whia ma upaanga tahawe ni mangeau hange koe na whaha Stareki, ko si mapu ko he iyo ke foki mo he kisimasi. No valunge au, valu, hiva valu, i he waa ko ia, i he Cavendish Drive i Manukau, pe ko he whetaloki anga ko e Manu Wellington Highway pe mo e Penrose Road i Manu Wellington ni. Ko e o kia e South Pacific Loans. Stareki, ta toki whilongo waki i he hoko mai, ka ta whaosa ki pea ki whaitu waki pa ta mawai. Malo opito. Malo. Yeah. Tau pehe pe South Pacific Loans, peke manatu I lewa ko sitaleki tu bauia pe mai kautaha no o e whakamoui a ia ok iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni ko lau tau e nau tokoni a tau kainga tonga mo Pasifiki I loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga ta ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Loro tonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, o ku ke whia mao se niti ai. Ke hau ka venga wha whamiri, ka venga helo tu, whia mao se niti ki abe ki tonga. Pea koe hāpe hao whia mao se niti, whakawaruwawi. Koe South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne toko ni koe. Ka o ki kai ke tuimai, pea ke toko rewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o I whakamaui, noa valungeau, valu, hiva valu. Pe te ke au tonu mai pe ki ho mau ofisi, I he whika ua o e Cavendish Drive I Manukau, pe ko e ofisi I he whetaulaki anga o e Manu Wellington Highway, pe mo Penrose Road I Manu Wellington. South Pacific Loans, I he noa valungeau, valu, hiva valu.